Ambasaderi w'Ubutaliyani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishwe. Yaguye mu gico cy'abantu bitwaje imbunda hafi y'umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Muri Niger bakomeje kubarura amajwi y'iciciro cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu. Mohamed Bazoum uhanganye na Mahamane Ousmane ni uhabwa amahirwe menshi yo gutsinda ayo matora. Algeria, polisi yakajije umutekano mu mihanda y'umurwa mukuru Alger, ni mu gihe muri uwo mujyi hategurwa isabukuru y'imyaka 2 habaye imyigaragambyo simusiga yatumye umukuru w'igihugu areka kwiyamamariza indi manda. Muri Sudani, leta yatesheje agaciro ifaranga ry'igihugu mu rwego rwo kugerageza kunoza imikoreshereze yaryo, guca ubuvunjayi butemewe n'amategeko no kuzuza ibisabwa n'imiryango mpuzamahanga y'imari. Naho muri Kenya havutse isosiyete igamije kubyaza umusaruro inzige zimaze igihe zibasira imirima muri icyo gihugu. Iyo sosiyete izajya ifata izo nzige izitunganye, nyuma izikoremo intungamubiri za proteine zizajya ziribwa.